ایدی تو مزن دی بی جانی من برانچه یک شمه گاوا کایو هشار بو کلجانی بو لورا ایرو روژه تایبت بو Gilbert, ایرو روشا دیامنه و من جرا دیاری یک چکر بنه؟ دیامن لکویه؟ از لی فکریم که بلاوه سبیج خورا رازه از جیر قهوه ببم بسببو ده اف شبیر کر جبر کو دیاریا دیاخو وی بخو قاب کر بو کایو گلک شاناز بو جبو بده دیاخو بی سبر بو روش بناته پیروز بدایه سپاس کایو لی ایرو نه روش بنا منه ایرو روژا دایی کانه و دوی اوژی دیاری روژا دایی کامه وکه فکره که منه هم باشه یه چما از ده وقت برانچه دوی ناکم؟ بران چیه دایه؟ تو تاشته و فراوینه به هفره دکی جبر که ایلو جبو دیات روژه که تایبته ام و دبن رستورانته که برانچه ادی راش باش رزدار خانم دلال بدن دومن masaya ve amade. بره تو کسی جکایو را نگوتو بو ریزدار جبر کو وک مزینه کل بر تفدیگریان گلک کیفاوی هاتı بو Harun ameli kıya baba خارن دور لسروان ماسیانه ام به خودت چندگرن جره بفه وکری تیگوته که بگره شیرینه من دوی ام تیفکی خوب خورا ببین او انسان بریم هاتنه کایو حتی دوره هلدان خوارنه وره دوی ام ده دوره ده بسکنن کایو ده امر خدا او قصوارم به هفره ندیتی بو نزانه بو اوجی کو دست ببگه دخوازم از tevfik akı helgerim دوی لی بالدار به پره دی بمشه تمام Hepsi نگرینگه شیرینه من وی هنک پاقش بکن لی از تیفکات حتی ماسیل گرم و چیتر به تمام خیال این کایوش کستی بون خواستی بو نشانی دیاخو بده کو بتینا سیر خود کاره هلگیره ما تخارن نعجبند کایو Ezedi de birçiyim Ediyem de karın herin mali باورم من تشتی که کیفات بینه جدید Mavi pastaya ki diyemin ya bir mümküne mi? دروژه دایی کانده وک نورمال تشتکی و ستنه یه کایو ما تو نخوازی یکیل بشیری جانی من Ez dikarım tiştan ayar bıkım. Kuda xwaza rezdarı birçok ev ve. Ere Roj binate piroz be Yani Roj'a dahi kan piroz be dahi سپاس کایو تو تفاندن مومان دا دخوازه علی کاریه بکی Ne diyar yamın fekke dahi Arabaya mina her işe hazdaki mehve Hatta adı garip evilize سپاس دی جیانا من دروژه دایی کانیه هری خوشه و خلاصکار کایو کایو خو کرو بو تربیه کار شیران او خو به خو کیف دکر لی پرسگیره که که بو شیر و کووی دخواست تب ندگریا Hadi Gilbert خواه که Vek via Tada Uy Baş da varı Vay eleveri Uy کایو جی کوچک هنک ترسیا بو لی گیلبرت جوی زده ترسیا بو Gilbert Da که ve خواره Gilbert Küçük vaya çu
Binir, mişke tu her zeyde jahazdaki livre hadi vara. Ev qasê de çûbû bilindahiya darê ku Kayu ditirsiya ku Gilbert bikeve xwarê. İhna! Baba, Ali kariye bika. Ji bo em bigihîjin Gilbert pêlik têra xwe nedirêje. Divem wê bîne xwarê baba. Em ê bînin lê divê em ji yekê ku pêlika wî hîn dirêj alîkariyê bixwazin. Kayu gava bi erebeyên wanên sor û mezin îtfaiyevanan dît bi rastî jî kelecanî bûbû. Erîk, ma ev tu yî? Erê ezim. Hey, demek dirêja me ev nedîtiye. Ma tu bavê min nas dike? Ji ber ku îtfaiyevanek bavê wî nas dikir pir kêfa Kayu Elbet hatibû. nas dikim. Gava em zarok bûn min û bavê te bevre dilîst. Navê min Erîk e. Lê yê te? Davê min jî kayu. Bi nasîna te ez kêfxweş bûm Kayu. Em pizîka we ji ser darê deynin. Temam Stacy, em pêlikê deynin. Em ên hawî bînin jêrê. Ez vê bigirim nabe pirsgirêk ne wisa Kayu. Spas dikim. Vay em hatin Gilbert. Were vira. Binêr, di destê min de çi heye? Gava Kayu dît ku pêlika îtfaiye çi qas bi jor dikeve ji çavên xwe bawer nekirin. Bi jor ve. Di heyatê de nikar bu qasî Stacy bi jor bikete. Min qefalt. Bêşê! Hey Gilbert! Pir spas dikim Erîk. Spas xweş ez benê. Dikarim li hundir arabaya ve binêrim? Fikrekî min ê çêtir ye. Ji bo hinek lê bigerî çima tu heta navenda me nayê? Helbet ku bi destûra bavê te be. Tu destûrê dide bavo. Ew ê gelek xweş be. Em dikarim arabê herin? Elbet em dikarin. Bêşê! Gava pêlî vê pişkokê dikin çi Ew dibe? bişkok dûdika îtfayê ya li ser erebê lê dixe. Hadi Kayu, nav pêrê bike. Ez dikarim bikim bavo. Kayu dixwest wek zarokekî mezin tev bigere û wek Erîk û bavê xwe ji erebê peya bibe. Li ev qasî ku lê difikirî ne hêsan bû. Ma hinek ne bilinde Kayu, alîkariya te bikim. Em saq û botên xwe dixin vê derê. Amadebûna wan gelek giring e. Lewra di rewşeke acîl de divê em bileste bigerin. Ev bot bi rastî ji mezenin û giran. Tu çima yekê naceribînî? Bawerim ji bo bibê xwediyê soleke îtfaiyevanan hîn baş mezin nebûyî. Belê. Divê erebe jî ertin binêrîn û paqij be. Ev jî gelek giring e. Dibînim ku Sparkê li ser navê navenda me ji te re dibêje bi xêr hatî. Çi karê küçük li vê derê heye? Sparkî li vê derê dixebite. Ev kûçikekî itfaiyevan e. Ji bo jî tefandina şewatê bawer bibe derdorê bîn dike. Sparkî ji vê lîstokê gelek hez dike. Tu çima nalîzî Kayu? Gava em li jor bin alarm lê bikeve, em xwe ji vî dîrekê dişemtînin ew qas. Em ji bo çûyînê amade ne. Rastî jî pir bilind e. Wê meriv bi demirê hîn dibe.
گاوا منو دست پیکر من هنک دترساند لێ دزانی پشتێکی هەنێک جەرەباندنان ئەز ئێدی قەت ناترسم قایۆ دەبێ ئەمەرن کار لە بەندیمەیە دنێز دەدی ساوەرە کایۆ ئەس دتەدە دەستی ئیتفایەوانێکی بچووک دبینم Kayu lê difikirê ku dîrek qasî ku bawer nedikirî bilind e. Lê nedifikirî ku ew ê tu carî xwe ji wî dêrekê bera xwarê bide. Lê bavê wê ji bo Kayu lê bixebite ciyekî gelek baş dizanibû. Bi serketim. Pir baş e. Ku xebata xwe sa bidomînît tu yê di demeke nêz de bibî îtfayevan. Merak neke Gilbert. İtfaiyevan Kayu. Evet de halas bike. Dedin min tu halas kir. Majber ku ez itfaiyevanım tu ne bektewarî. Ranzeya jor ya Kayu. Ji ber ku wê Kayu û Rozî dawiya heftê li cem kal û pîra xwe derbas bikirane gelek kelecanî bûn. Ji bo veya pir biçûkî Rozî. Vay hûn birin. Pîrê, ez ê îşev li mala te bimînim. Pîrê. Bi xatirê te Kayu. Bi xatirê te Rozî. Lê Kayu bisekine. Ev derêdî odaya min dirine ya Kayu tu xuşka xwe hûnê li odayeke bimînin. Ez naxwazim bi Rozî re heman odayê pavre bikim temam. Tu bawerî Kayu. Gava tu sürprizeka kalê xwe bibînî tu yê fikrê xwe biguherînî. Wê sürpriza çi? Li vir li hundir. Wow! Sürpriz Kayu. Devîna bi ranze. Ez jorê dixwazim. Ez dixwazim. Na Rozî, min got ez ê li jorê bim. Rozî dixwaze. Dibînî Rozî ji bo te gelek bilind e. Ji bo karî bi li jorê razê divê tu hinek din jî mezin bibî Rozî. Tu yê li jêr hîn bextewar bî. Wextê razan e. Lê em de kelaya xwe da dilîzin. Hûn ê sibê dîsa bilîzin. Ji bo derketina jorê alîkariya te bikin Kayu. Ez bi xwe dikarim. Pir hesam. Şev baş Kayu. De hadi niha bil ez razê. Tamam pîrê. Şev baş. Ji ber ku Kayu li ranzeya jor bû pir kelecanî bûbû. Xewa wî reviya bû. Li jor her tişt cuda xuya dikir. Zemîn ew qas dûr xuya dikir ku Wê Rozî, tu hişyar bûyî. Merak neke hirçê min. Wê na. Hirçê biçûk. Rozî, ji bo hirç bigirim alîkariya min bike. Tamam. Rozî titirsiya ku derkeve ser pêlikê. Ranzeya jor gelek bilind xuya dikir. Ne giringe Rozî, ez ê dakevim şêr. Kayu ne bawer bû ku ew ê carek din karibe bi pêlikê ve hilkişe yan na. Roj baş. Naxa tu li ranzeya jor ranezayê Kayu. Na, hirçê min tirsiya. Loma em li jêr man.